Taur mataru aku suba komandante TNI Atambua, labela fokus tigu a membro TNI, nebe conduz careta militar nian, horisoke ex-primeiro-ministro Timor-Leste, nia careta. Quarta-feira, loro ranu resing hat fulan julho, tinang ne, ia palácio presidencial bar pite dile. Ex-primeiro-ministro Taur Matanrua, gua jornalista sira foi ngasor malu ho presidente da República José Ramos Horta. Ia surmutu ne, tau relata kona ba acidente, nebe acontece bania ia Tambua, Indonesia banhira fila usi oikusi, nebe li usi a Tambua, ia segunda-feira lorong ruanulu racing rua, fulan julho tinane, ia tuku sanulu horas Indonesia, líder resistência ne, Haktuil, nia ho equipa bahalo atividade partidunia, ia região administrativa especial oikusi ambeno, Raioa, no fila sira li usi a Tambua, noto ia area Suskoe, membro TNI nebe conduz hela careta militar, o marca Isuzu Rossi Yonif Rider 744 ECB, só que tia ex-chefe governo ni careta, ia parte liman los nian, banhira equipa ia dalan, atu fila mai dili, no ia acontecimento ne, taru mata rua koni condutor, no musca, ia condição dia, no lahetan kanek rumah, mai be careta ma cross ituan, besi condutor nia turfatimba, acidente na daerah kami opan Tambua sesuai perhatian kami acidente que acontece aqui na vizinha, né? Então informasi tabrak malam então a uso para caso moço super label testigo solar do condutor de soca no carro. Nós somos para se respeitar trânsito, regras de trânsito. Também. E a careta todo mundo yang polri ni careta, o sirene tocar. Konsular ni careta, masa ni segurança ni sirene faz os ni careta. How ni result ni? Permensa o basuro mengenai Batayang 744 konsular di Tamiang Polri prosesso sirne interno ne wate na si ida prehohaun. Nune, foi acidente ne acontece. Responsável TNI Rossi Yonif Rider 744, Polícia Trânsito Antabua, no consular Timor-Leste ia Tambua, mas hamutu resolve te problema ne, ia consulado Timor nian, ia Atambua, no ex-primeiro-ministro Taur Matanruak, o subcomandante TNI Atambua, atula bele castigo membro TNI, nebe conduz careta, ori soque ne, no decide caso ne taca. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Post.